Ayo sini, Mi. Diurutin di sini nih. Apaan sih? Ini diurutin dulu. Diurut. Terus Mau diapa? diurut biasa terus dibertekin, nggak enak nih badan. Dikumanain. Diurutin. Nanti dibertekin. Aduh, Ini beledak. urutin dulu sebentar. Enak banget. Aduh. Aduh, enak nih, Enak lah diurut mah. Tapi kuliah lagi dah. Ini bertekin aja deh. Oh diurut juga enak. Mana enak, yang mana nggak orang Ini nggak nih. enak kalau nggak diurut mah. Bertekin. Bertekin. Heeh. Parah nih. Tenang, tenang.